dula 2767 Mokorekore Street mo zone 2. Ke na le bothata ba abuti wa ka o fihlile monana, o na le kgwedi tse tharo a fihlile mona le mosadi wa hae. O fihlile e le motho e kang o tlo lokisa mo hae, o fihlile a haha a sa re jwetsa letho, ha bue letho le rona le bana. O fihlile a se a lokisa ga nana go lokisa le hae. Jwale ke mona o qetella a se a ntsheditse ka ntle le bana, a re ha senyane o kwetse monyako wa kitchen, a re o mpha kitchen hore ebe yona kamore ya ka. As you are releasing, nda ke vuyo bafo ke tsamali kopa fuma. nda So ma a re thomi ka go botso ntlo ke ama. Ntlo ke ya ntate moholo wa ka, e leng ntate wa ntate wa ka, e leng ntate Tjabaka John Mabote le mme Mafoli Mabote. Mafoli Mabote. Ibitso le leng la hae ke Jemina. Batswadi ha ba sa phela, batho ba baholo ba sa phela. And then babali bana ba ikae? Nkgono wa ka le ntate molo wa ka ba ne bana le bana ba i4. Bane ba le bana ba i4 ba hlokaetse kaofela, ha o sana a phelang baneng ba hae. Okay, so babile ba ba le bana ba hlokofetseng di4 ebile ba le bana. Ba ile ba le bana. Rakgadi wa ka o na le bana ba i4 ba phelang, o la hlokahala 2. Ntate wa ka o na le bana ba i4 ho hlokahetse 1, ho setse 3. Ntate Molofoli o na le bana ba i2. Bana ba hae ba hlokofetse bedi ba bona. Wena le ntate o bile a o shia ka Romeo 1 a kwala le mnyako, wena le yena le eng? Ke ngwana heso a tlang ka morao ho nna, re bana ba ntate le mme. Same mother and father. Same mother and father. Okay. So ke mang o ile a etsa le ke ena e wa tlang ka morao ho nna, ena abuti a kwetseng kitchen. Ntate. So o bila o jwetsa o etsa so ha ka ba mpolella o re jwetsitse a sa bile dintho se bile di kena, re jwetsa hore o tlo aha rona ne re nana go lokisa le lapa, o go tla re fa bonyane le rona. Jwale re bona a ikwaletse ena le lapa la hae fela, rona ho sena mo a re hlaisang teng. Ntate. So no wena no kopa ro thusa ka eng? Nna ke kopa hore le nthuse ka hore a ke le mpotsetse yena hore na jwale ha ile mona a nkile ntlo kaofela, a nkile le jarete kaofela a le mong, jwale rona re ye kae le bana? Ntate. Wena na le bana ba kae? Nna ke na le bana ba babedi. Okay, yena na le bana ba kae? Ena o na le bana ba babedi, mara bana ba hae ha ba yo mona, o na le motse ha hae Matatiela, o sile motse wa hae o tlile mona. O na le motse ko Matatiela? O na le motse wa hae Matatiela, ke hona masileng bana ba hae hona teng. So as a file o na ntho engwe one ya yona? Ha o na le tholang phan lona o ja a le mong. Ke yena fela a tholang anything a le mong mo jareteng. So wena le wena le bile la qabana ka 2011 hule ha etsala hore ha batswadi ntate Molofoli a qeta ho hlokahala, ho fumana hore ha ona motho a tshwereng taba ya ntlo. Ya ba nna ke re ho yena ke kopa hore hobane ID ya ka e ne ngotswe ka mokgwa o seng right, ke santsa ke lokisa taba tsa ID ya ka, ya be le hore ke kopa a ilo holda ntlo. So ya be le hore mabitso a ntho dipampiring ho ngolwa yena, ba ntjwetsa hore ha se ke le right ka idea ka ha se khutlile tle ke tle re tlo tla lokisa taba ya hore ke be ka tlase ho yena he jolo ka ha sa kene ile yena a tshwereng dipampiri. Ya be le hore ha se a re tlameha ho tsamaya, ya be re le go lwantsha wa ntshisa hore ke kuwe mona
ke le khoma ke kgola ke phaphame ka mora 3 days ke le para ke dutse sepetlele nako e telele haholo ebile ntse ke na le bopaki ba teng o tshisa ka eng ka metsi ya belang ba nkopanetse le mosadi ya hae ba nkgakgatha ha bula case mo ha nka ba ka kgona ho bula case hobane itse ha ke phaphama be le hore ke fumana hore ke yena na ngodisa dintho and ha ngodisa ka ID number ka ngodisitse mabitso fela so which means ntlo e bitsa ye ntlo letter of authority ona jwale e santsa e ngodisitswe ka yena letter of authority okay and then so the time I said letter of authority o bula tsama le wena ha se le re qetela ka nako ha o no thwe e tla ga ha ID ya ka e le teng e be le hore re lo etsa empa maoba mona ha se ke fumana hore jwale wa iketsetsa mona na se re etsa ha ke ya ka office ke fumana hore letter of authority bitsa yena a le mong wena bula wa dumela okay e bitsa yena ha ke a dumela ha ke a dumela which means ntse ka ofela bile adisa aliwa a le mong ntate ntate so wena o ya sebetsa a ke tshwara di-piece fela ntate and then yena wa sebetsa o na ntse a sebetsa mining ntate okay so ke sa sebetsa or ha ke tsebe bana kgwedi di tharo jwale a sa le mona hae ha ke tsebe gore na ho etsa ha etse jwang kapa o kwetse kapa ho etsa halang ha ke tsebe ntate okay so ke na hape o patala di-services ko mo charity ha ona le thola le patalang nako ena re tingetswe ka February ha o no batluwa di 500 tsa motlakase ke nna na patala mona jareteng dintho tsohle tse etsalang jareteng mona hangata ntse di etsuwa ke nna ntho ngwe le ngwe e ntse etsuwa ke nna mo jareteng ho fihlela yena a sa fihla hona jwale ke motho jwang o ya ka wena ke motho violent o bona halale jwalo o bana ha hla mona o tlo bona ile motho a thotseng o nana hore ke motho a right mare ha se motho a right o rata ntwa kore o qala ntwa la ha o sa hloka le bana o fihlile ha ke ba le bothata le bona o go dule kaofela empa ena jwale the way a etsang ka teng mabane ke hana mpolella hore ena ha ona motho a ka ba mo jwetsa hore na a etseng ka taba ntlo ena a ka ya hohle ma ratang teng and then se re tla kopana court nna le yena so ntotse ke tsa ka ntate jwalo ka le nna le motho ile ngkhale a dula mona ntate no yena o ko ka sonse ele yena ke motho ke kopa mo founela okay ntate okay kopa o tlhalosetse mane ntate wena le abuti ne ntate okay le shera mme o shera papa re shera mme le ntate yeah iling ntate wa ka iling ngwana Tjabaka Mabote iling ntate moholo wa ka rona re ditlolo mona re ditlolo ntate okay ditlolo tse ding di ko kae ditlolo tse ding ba bang ba Lesotho ba bang ba ditlolwana tse ding tse emetseng bo mme wa bona ba teng mona e mong o Rustenburg o Caldonville sorry o Caldonville ha Rustenburg o Caldonville e mong o Davidton so ba tseba ka ntho se a setseng mo jareteng eno a Caldonville yena e bile o sa bile a tshaba hobane nako ena ke tshiswa ka yona ne rena le yena o ile a tshiseletswa o sa tshaba o tla mo hae o tshaba ntate enwana le mosadi ya hae and then ba bang ha batle ho hang ha ba ke batle mona South Africa e bile ha ba e tsebile ntlo ka ofela le tswa Lesotho ka ofela re tswa Lesotho ntate lokile re tla bua le yena okay how many years dula mama more than 26 years ke holetse mona ntate le bana ba ka ke ba tholletse mo bara ka ofela bona ntate okay re go porbo ntse ntho tse o reng itsa o fihla wa fumana le tse ke di raka tsena ke tsena tse ding di kentswe ka mo ka tlong so re bulele mo re bona okay so mo ho etsa itseng
mona ke tsona dintho tsa ka kaofela tse kentsweng ka mona ka moo thweng ke tlo tla phela ka teng ke ne le kitchen ka mona le kitchen jwale ho kwetswe monyako ona wa kitchen jwale se ke etseditswe ka mara jwalo ka ha o bona ho subihlellane ho wa kgetswe jwalo ka o bona tjena dintho ntate so itse o fihla wena o fumane o setse o kwetswe ke fumana ho sontso ho thuthwa dintho tsa ka di lahlelwa ka mona o no le ka wena a ba etsa mosebetsi ne ke ile mosebetsing ntate so itse o fihla fela o thola a setse o kwetswe ho sontso o bolellwa se ke jwetswa fela wena o qala ka jeno o tla dula ka mona o phela ka mo o tlo etsetsang o so tlo phela ka mona ntate ntate